Berê li ser kaniyê tasek av ji destê keç û bûkan vexwar. Vegeriya ku were kon wê demê edet bû. Merivê bi dergistî heta daweta xwe nekira ji şerma dayîk û bavan û mezinan eşkere nediçû mala xezûrê xwe û nedihatin. Bi dizîka diçûn. Ew jî ji pişt konvegeriya ku were nava kon bala xwe daye dergistiya wî tevlî jinapa wî jina mamê rûniştiye. Qala karvan û çûyînê dikin. Dergistiya wî ji dayîka xwe re digot ji dove nava dilê min bûye birîneke kûr. Tu dibêjî qey êşê xwe avêtiye nava hestî û canê min. Ez ditirsim karvan here li newala qîrê kaniya bedreşê derbas be. Pozê karvan wê berjêrê Elîhê nava êla reşkota bibe. Çawa salix didin dibêjin keçeke kespêrê file heye. Jê re dibêjin Şêrîn xanim, min bihîstiye ku di wê heremê de Rebê alemê di ser wê re jineke bedew ne jî di ser wê re bi aqil neafirandiye. Bavê wê ew bi qîstî daye Îsayê Qeregeçî. Li herêma Rojava Îsaya Qeregeçî zilamekê li ser xwe re mêr bûye. Li herêma xwe xeraş distand ji tevî axa û dewlemendan. Ji Şêrîn xanimê pir hez dikir. Sala parê şerek çêbû di navbera wî û lawê Şahînê Begê de. Îsa bi du gule mawîzarê birîndar dibe li zozana têkuştinê. Êdî Şêrîn xanim tenê nikare bi wê bêdewiya xwe û mala xwe biparêze, bar dike tê li Bakurê Kurdistanê li herêma Xerzan li ba mala bavê xwe datîne. Li Wirdê jî tu zanî Filîtê Quto lawê Şemê jê re dibêjin mezinê êla reşkotan ji herêma Şîrînê ye. Xwazginiya dişîne dibêje mêrê wê miriye, Xwedê sola wê daniye. Bi emrê Xwedê û pêxemberan bila min bike were li ser jina şara. Lê Şêrîn xanimê ew red kiriye. Ji xwazîganiyê wî re dibêje Filît bihîstiye mêrê min hatiye kuştinê li ser zozanan. Dema Îsayê Qeregeçî sax bû min dizgîna hespê xwe neda destê zilamê qeydê Filît. Bila Filît nebêje Xwedê sola wê daniye. Herin jê re bibêjin ez ji kêla peya nabim tu wextan li gundirêjan siwar nabim. Ez li dewsa Îsayê Qeregeçî tu wextan ji Filît re nabim bermalî. Filîtê Quto jî wê gotinê wê dibîze ehed dike. Dibêje ez ê Filît bim ji min re bêjin bavê kerem siyarê çerxe pîncê şemê ez heta li dinê sax bim ez ê nehêlim destê tu zilamî tu mêrî bi destê Şêrînê keve. Tu zilam bi Şêrînê re nekeve kêf û henek û laqirdeyan. Ji wê re roja heta niha ne zilam ne jî civîka nêr di ber deriyê Şêrînê re newêre ji tirsa Filît derbas bibe. Dayê tu zanî Elî zilamekî devkeçik e ku di wira de derbas bibe û vê yekê bibîze ew ê xwe berde nava kona reşkotan û bi Şêrînê re tê keve kêf û henekan. Bi Xwedê dikim Filîtê pê bihese ew ê here pêşiya bavê min. Bavê min êdî kale emrê wî şeranîne. Elî jî ê zarok e lê xe herduya jî bikuje. Nahêle bi saxî vegerin. Êla me ê bê serî zarokên mayê birçî li ber dîwaran bimînin. Êdî xelkê were bi destê me bigire û ji xwe re bi destê zorê bibe here. Dayîka wê got porê te kur bibe xwe ker bike bila ev gotinên te neçine guhên Elî. Bi Xwedê dikim ku Elî pê biheze heta neçe Şêrînê nebîne û şerekî çê nekeve nagere. Elî gotinê herdiyan bi guhê xwe bihîst. Ji xwe re got mamê min pê biheze ku ez bi vê meseleyê zanim. Wê bibêje Elîyê beleyekê li ser selê min veke. Min nabe bila min nebînin. Kereke şûnda vegeriya. Di vegerê de hêrs bû diranê xwe da ser hev. Got ev mesele êdî bû deynek û kete hustê min. Bila ehed be
جبر دسته و از حتی خو برندم ناوا ایلا رشکوتان شیرینه به چاوین خو نبینم پیغر ناکوم کیف و حنکان و ده وگره ده شرکی در نخم به فلیت قطور نکوم شرکی گران بلا وگره ناوا حتما که حمیزه تزریه لمن حرام به ایدی نچو ناوا کچو بکان وگریا ناوا کاروان سری سبه همه مامه تفلیسی و شش ظلامن علی ایله و آمده بون ظلام کتب و ناوا سوالان لحف گریددان بری هستر که هیجا بو سرکیشا هسترا کاروان بو ناوی ویدانی بو حدو پیشکش بو ظلام پیشیه بکو ده بچیا ددا پیوی خود برا کده جی باویتا برا کده جی باویتا ویجا خوال پیوی داوید دزگینا وی دانه دست برای علی بچوک در رزده بری هستر پی هف گریدن پاش گال پی وان دوه لپی دواجی حسب علی جانکی چار سالی چلبوزی دیل بهنه بو لیکی فاویج دو و تنبو بیستنا که جدوه درگستی آخوا بیست بو لی باندور کربو بسر دجی خواه بخواه سون خوار بو وی چبک را ده ناوا 1500 شرکر رشکوتان ده وی چاوا بسر کتا براستی ده بیریکا ویدا 5 قرش ده دست ویدا تونگه که هیجا تو نبو هشوی تول سر بیدویا شیرنه و مرخزیا فلید بو بیشتی بو لی اوی چاوا بویاز نزانی بو کتبو متالان ده فکری و خواه شاش دکر امه ماموی او بویر به چاوین خواه دید گازی کره گود علی کاور ورا دیسا تعنک لیدا گود اتی میگه تفکچک منجتر نگود توی خنجی خبردانا برده کچو بکان بکیری و تشتکی نای از دینا خواه ددمه تو ترسی پلتا چاوی تتمریه تو نهاد بیجی یکی وک فریتی قرطوی باجو پیشی امه اوانا 1500 لشکرن ام به 30 حبیب نکارن راست ببیجه جاپی خورا اگر تو تسی ورا بگوتنا من بکه تو بمینات دناوا علا عتما کده گاوا هم دچنه بشیریه دبه شرک چه به و ام بساقی و نگرن تو بمینی جبونا توخم عتما که لسر کچو بکان عتیمه دفکچک از نزانم که تو خنجی بردف که کچو بکان به کیری تشتکی نایه گاوا وسا گوت بو پرقینیا کچو بکان ایلا توا لاجیک نخواه دانه بردف خواه بگوتنن ممیره لعلی کنیان علی سری خواه بلند کر لکچو بکان نری جبر گوتنی همه کنی پیرکان پر زوراوی چو بو پرینیا حسران رجافین علی هاتن جبر حسی چو خاری دست مامه کرو گوت مامو تو دخوازی در بکه لمن من آن حال ورا بکجه لی بس تعنی وصال من نخه از اف چند روز را نازم جبونا آمده کاریا کاروان خبتیمه جبروی از بستیامه کاروانی وان بیر بریکت پیشنگی وان توی برپرسیاریا پیشی بند حستی را به ناوی حدو دانه دستی عسد علی گوت مامه گنده تو لحس بخواه سوار به لکیلک آمه وره تو کیفا خواه بنره جمره سرکاریا ری و مزنتی و شوری بکه بسیمه ده داویه ده جی احمد دهات کمال و شیخ مسلاوی عمه مامه گنده بون لی اسد لاوی مله برای علی بو دو حب جی جعیلا عتمان که پیای حجا بون لی ظلامن دنه هنک خلام مالی هنک جی جعیلا بون کاروان وانا چت ریا بیتلیسی بری واری خواه گهاندن بیتلیسی ویش اویل بیتلیسی عورین ایدید دلی علی دا شیرین هبو سری وی چاوین وی نل سر کاروان بو دگو جلو از چاوا بکم جخورا تونگا کارن بستینم سر عصری ده
کتا ناو بتلیسه لدره دکانه تفنگچیان گریا سروبن کر جخورا تفنگا کو بیجه اوا باوری آمن پیته ازه بوی درکوم لحنبر به هزاران لشترین فلیت قطو ندید باجار بدلیسه ده ناوا جلیده بو هچیه گله که نچبونا بدلیسه به چاوین خواه ندیده بون مزنه که بدلیسته بون دگوتن که مرف سمرا کرا چف ولگرینه ناواوی دشیبه باجار بدلیسه لما لبنه گله کی ده دا نکی هری لهر هلی و مینانی کلکا سمرا علی جعیوار ده بتلیس تف لحف کر لدری خانا لناووارا لدکانا جهنما لنگریا سری سبی بیچاره ماد گاش کاروان لسری سبی ده کاروان وانا کتبو گلیه بتلیسی دشبیه امینات تیرا مارین کو بره دادشن تو دکتی هنک جاران نیوی کاروان دخویا هنک جاران ندها دیتنه حلیجی لحسب خواه سوار ببو حسب وی چل بوزک دیل بو به هونه بو به جهانیتی خوی وی اولی او لبر که لگرت بو جهانک 4 سالی بو حلی لسر پشت مینانی مروه که ببه وک جووکا که لسر گلی لسر زناران رابه سر جی هری بلند کاروان بن پیاده کاروان خود تفدید دید امه بالا خود دای چقاس جره هرس دبو ددل خود پیر شاد بو حاتنا داویا گلی شوا دویمین خود گهاندن خانا روای شوا سیمین بونه میوان ویسل قرنی چوله کجره دبیجن دست پرکا حضرت محمد همه گوتا حوالی خواه از هرم توافا ویسل قرانی علی گوت مامو از جید خوازم ورم زیارت تواف بکم تفده چونه سر زیارت ویسل قرانی لسر 4 ریانه ریکاوی ده چه هیلا روژاوا ده چه حرم آمده آدن لحرم سرحد باجار بدلیسه لهیلا باشور سیرت و لها علیه دن باکوژی ده چه موشه حجیه لویره هرن حتا لی دانینن نانو آوه و نخون ده سر درباس نابن ده ناوا دسته لحرچات حیلاجی بلندهیه که نظم شیرین و هوا که خوش و خوزا که بدل مریان هیه علی لسر زیارت لپشتی آب خواه و زوزو پشتی آب خواه و زوزو همه دو رکاک نمیش کر جبونا سرکفتن خواه دعا کر نکتب و درد برچیبونا عیل خواه عطمانه که دگوت خواده تو کار من هف بینی از شیرینه ببینم به هر دو چاوان منجی به شیرینه بدی حس کرن بدا برا بفلیتو و من درخی همبر هف قوته که بدی من و من لبر آب من ده شرمیر نهیلی ام ایجی کتب هایا ایلا خواه برچیبونا جلی خواه جبونا وان دعاده کرد گوت یا ربی تو علیکاریه بکی ام به دست تجی بسلامتی هرن وگر ناوا جلی خواه بلا جلی ما جهلا که برچیبونا درکوه علی لیویا پیخوان سکنی رابو کتر ریزا دکانان شخورا تاغم اکشال و شاپک سلیمانی ستند شاهچی سریه و نینک کرا بریکا خواه جو تکسول نو کرا پی خواه چول سر رو کرکرا پور خواه کرکر ایدی لوان دران خلایی جی تنبا ایدی تشتا خوش دخوارن دستاندن تانین جهوالین خورجی ایواری حتی سبه حفظ دگواراندن نوبداریا کاروان خواه دگرتن ایکو لبر سوالان دمان حتی دست سبه او دچیراندن پاش ددان مغل فجر سبه را برید کرن گاوا سری سبه بریکتن امی چاول بجن و بالا علی کت خملاندن اوی سبحان الله
کێنە دیتی ئەوێ بگوتا قەی ئەوە عەلی نینە دلێ خۆدا دەگوت دبە ڤیا تشتێک خراپ بینە سەرێ me lê di dilê xwe de ji bona nezera çavan jê re digot ya Rebî tu bejna biraziyê min ji nezera çavan biparêzî ji berê zêdetir hiba wî difirî ser û jî hez dikir. Elî jî kengê diçû bi kelocan dibû pê bi pê ber bi herêma bi şêriyê ve diçûn. Lê pêşiya wana pira Elî hêmabû ji wê wêdetir derbas bin ew ê herin nava êla Reşkota. Deka kêmasîka wî tenê mabû digot bila filît vir de çûyîna nehata pêşiya me heta ji wê de vegerandinê bihîstibû li bajarê Amedê ji nava dikanê Suryanî û Ermeniyanê ku tifingan çê dikin jî hene. Li werin kesên ku tifingên rind difiroşin hene. Tifinga niha di milê wî de ne bi dilê wî bû. Lê di bêrîka wî de jî zêr an jî pereyekî zehf tunebû. Gelo wê çi bikira di dilê xwe de digot Xwedê wî alî de wê çi bikira. Alî de îmanê ji apê min bistîne merivekî timaye ruhê wî diçe perekê qul bi dilekî rihet ji bona me ji bêrîka wî dernakeve. Car bi caran penî dida hespê xwe hem diceriban bala xwe da reva wî pêş da diçû. Derdiketê serê girekî bilind rûdinişt şev û neynika xwe derdixist porê xwe şeh dikir. Berê xwe derya xwe digot Şêrîn xanim li benda min be ez têm ka Xwedê ji min û te re mezin e. Roja çaran bû êdî ketibûn herêma Xerzan ji berê de hemû xortên Kurdan ku temenê wana dihata ser 14 û 15 saliya xwe kilam digotin. Di serî de di dawetê de strana dawetan digotin paşê jî kilamên dengbêjkî rûniştî digotin. Kilam gotin xeyalê hemû xortên Kurdan bû ku ji keçikekê an jî jinekê hez bikirana. Evîna xwe bi strana wî hezkiriya xwe re digotin. Hinekan jî ku nikarîbûya bi devkî jê re bigota an jî negaşta evîna xwe keça hez jê bikira ku bidane yekî din zilam jî li pey evîna xwe navê wê neda an digot. Qemerê an jî digot kevê an jî esmerê dîlberê bi navekî xerîb nav hildidan seba kesek nas neke navê xirabiyê li ser nekeve. Kela dilê xwe dikire stran û jê re digot. Yek ji wan xortê jî Esed bû. Esed bi temenê xwe 14-15 salî bû. Ji berê de stran gotibûn. Hê zarok bû. Ew jî ji ber sedema xelayî ji welatê xwe dûr ketibû. Ji temenê biçûk veketibû bin barekî giran. Dawî poşiya 400 sawalî ketibû rûyê dûrî dirêj diçûn û nêzîkî li Elî hêkiribûn. Di ser pira Malabadî re derbas bibûn wê şevê li wira mabûn destê sibeyê dora navberdariya hatibû wî. Li ser kevirekî rûniştibû fereca sibê lê da bihna bayê bakur dihat li nava çavên wî dida. Ew çend roj bûn peya hatibûn êdî westiya bûn serê xwe bilind kir hîva çardeşevî êdî ber bi ava bû. Stêrk li ezmana xelek girtibûn. Dilê wî bi halê wî şewitî kete nav fikir û remanan. Bala xwe dayê xewê zor dayê. Destê xwe kire guhê xwe zanî bû mamê wî jî hişyar e. Got ez ê straneke bêjim bila dilê mamê min jî xweş bibe. Serê xwe bi aliyê mamê xwe ve vegerand bala xwe dayê mamê wî cixarek vexistiye. Agirê cixarê wî diçûrûse di ber zinêr de. Duyê cixara wî tevê agir jê belav dibe tev li hev dibe. Tu dibê qey kul û derdê dilê wî yê dişewite di dev de wê carê dilê wî zêdetir şewitî. Got ez ti teneke evînê bêjim ji bona mamê min ji min re şerm me wê bibêje di vî temenî de di nava me teva de biçûka me ew ê li ber me rûniştiye stranê dilan dibêje. Fedî kir ez ê li ser welat bêjim. Lewra welatê me teva ye. Destê xwe kiriye kerika goyê xwe gotiye. Got
لي دلبر من قافي قرسي و قازماني حچي نود و نه تزبيا وي ببلا لبك برده كچكي قوت لاوكو دلي من وايه عتيمو دلي من جتر سجاري وايه من سوند خواريه بقرآن سر چوكي سيغان و ملان بسري شيخي كفراي بناني مالا سيدايا تورني پار وي چاغي از قيز بوم تو خورد بوي من لك لسر كاني بني مالي راموسانك لتدايا عشقا راموسانا من كچكي تيري لتدايا خوني خوش دامرين تا بردابو هستياي لاوكو درد تا گرانه كل من جه خودايا برينا تا هشيارة درد من افينا دلايا لاوكو از ترى ورما سونده و قرآن ایجا چاوین من لچاوین لاوکه من کتیه حتی ایرو لآوره بردیواران بچاو رشو خلک شیرین زارو زمان من کسی که را نکنیه ویلو کچیه دگوت لاوکو تو سوال جمندکی شنوه بغدایه سال کو 12 ماه خودیه ماه کو 6000 دقیقه سالی و جاره که شام شریف سکنا حجیایه دول شامه درباس به مرق وسیل قرانی نوری دست براک حضرت محمد لشوتیا بایقان مایه تجور ده برجیر بوی آگره کلیل مالکتو تجوی درباس بیسور و بدنا سور آمده سرتاج هموس سورای کافره تد کافره جبل تاشي آگره کل لماله کتو لحرام عتمان کا لما بویا خلای سالا ای سال و ویس خلای لما آنیا قرى فقير و فقارية بايقان جه بيوازية گلی بلدی سید پیشیا مده دست مده مایه ملازجیر کورانیا ایشایه ملی حسنا جه سوار و رمایه موشا شوتی جه حجی شیخ سیده عالم و ملایه قرصا شوتی جه جلدرو و قازاغایه دو خوبازی جه قاچخجایه گلی داغ مغل پسکوویایه جیای سبحانه جه شهیدا قاضیایه بلکی برفه لما حلیایه لاتجه بلیجانه لما مایه عردیشا شوتی جه قواغ و دارایه وانا شوتی جه نورجیایه او چند سال فلکی داری مگهریه ناوا ما دا نباریه تاویک باران دا ناوا ما دا بو خلایی سالا ای سال جبونا خلای کاروان مکتیه سر رو دربایه دردی برچی بونا زاروکا و گراندن جن مال بهوا مینانی تیرک خنچر ناوا ملی من ده لیده دوی و میراتی مینانی چار بشکوکا لسر دلی من دا ساق ودایه دمامو گازن دولوما لمن نکه درد ولاد بسر ده ناو دلو جیگرا من گاوا امج ولات خوا درکتن گچه که جمر رسوند خواریه گوت حتانی تو بخیر و صحیح و نگری کچما ماتا لسر تر به تو خورت خلکی را ناکنه ده ایجا ای درد ادرام وسانه مینانی جمدا تو بدی سر کوزا آگر حتی خواری حلیایه گاوا اسد صدران خود گوت دل مامو بو مینا پیتک آگر حال گلی وی و کتنا وانا سری ریا او دیشاند دل وی شوتی بو پرا حیسران لسر صورتی وی دا حاتنا خواره کتنا نوا توتنا جغارا وی جغارا ده دستی وی ده تا بر کلا دل وی رجفی بالا خواه دا دستی خواه بخواه گوت هی واخ من مالک خرابی گاوا آنها لما شرک چه به دستی من
تاتکی تفنگی برجفه ایدی خیر من تونه امی ورنه کشتنه هر دو لاوی من نزانن علی اسد برازی من جین زاروکن غازی اسد کرگوت وره حمزه آب خواه اسد هات کته حمزه وی بن کلاوی شوانیه دست خواه لسری وی دا گوت مترسه ازه ساغم تشتک نابه امی بخیر هرن ورن خواه بگینن مال برخیمن